nani wayo ni kueleisye thina wa kukobethia munyanya kana mundu wa musiki uti chatu kwa tio mundi yema tuku miongolela yemu mwai wa kenda mwaka ne wangilile na miongolela na ili nenda unene ya kindukita wa NIKI quality ya product kana services quality ya wia ula udhukuma NIKI yithi aye ya bata na you can bear me witness kana ni wone teka no mwana ka bakindu no katunga nundu wethe ya kikithuku kana wethe ya kite undu uko expect ya services ila wane wawe witane ya ni ya kuwitha na complain kundi bokuka ku apply kindukita wa quality kinduki undu useobi tata wikala ibina yana na kinduki kikala durability iliata na nicho mwenda kutabia yo itumini siao itumini siya kuithia na wina quality nzeo kindu chambe manyaka na ni weather unukwata customers maku nimeukuikia yes kindu kita wa building trust na customers maku nena wana customers maku ikia enda kuangeleka nyothuku ya hoteli nuwa na customers maku maikuikia ni umoka maka ete recommendations tu recommend ganyachi tiukaje uno hoteli nulanganya hawanesa hawache igesio kwa sita githia nikithenge nunesa na kila kindu chonde kisawa ale wake uthe ukakwata recommendations ukakwata customers angi through kana kuisila kwa maite kwaku kana mathawete sindu kwaku enda ni velo se ubasia ni wase ubisia customer ngibela kisio ukethia kalilo nebiwa na kiba nikamba kaka kibela chiki umuserve miaka nundu akwethia one wase ubya na mbwa unzio cushion weke ilansio tikibela wethia weka lakana kathano nundu ibela wupi automatically ila kibela chabi kanyomba mwana no kuya thano kakethano kangomendeli wiki umumi yele kibela chana nke mao makuke meaning service poor quality lakini ndio service ya musio basi manyaka na no kwata customers nisikana wae kaluko na hiyo kwa manyanya kama na kibela chuna kumoko nigeseo na tike lumunesa hi anwe kalacho muno wakio weteba na kio wete kwa bundi omo weta wa ithe ambula abe omo angeleka nyondumi amweta wa ithe ambula na wete kwa bundi weta wa ithe ambula mbona service nesa okamwathania kitumi niguba kwata cha okakwata customers na kana kingi withia nibinya muno kukwata complaints okay yonenda no kwata monyungu nisio no manini in titi ala tu thukuma sindu sia uthosia ona ala tu nenga ne services nitasiba kubwangwa maobisini yute yakwa nende na thukuma suni service nende na kunenga ni wadhiwa yitwa sibitali suni service ni wadhiwa wathambisyo ngali suni service enda wiyosu wa thukuma ni wende sia customer waku la wa muthukuma manyaka na no kunenga referrals manyaka na enda wa thukuma na ambiyo nyungu ngali nungweti wa ndambisia na mbona wewe alikana mbona ibela ino ndambise nesa ende ngwa ino buye nesa lakini sina manyolo nyumbani no ndambise nesa ende ndona atitia ba eso ne complain na complain say that since you own no compliment then mama we are then wa abia sala then wa maudhukumi say they are since you ani to mamu no we ananga ukamanya weakness yaku yiba strength yaku yiba dini wa we waku na kitu mimi nikiwela wana wakwata utawata complaints mbingi na customers mayenda mayuka mayika la malumeti na mayikwete yangi basi witha manya automatically we are waku ni waende yana kuyana ile loke say galu withie we are waku we are waku wanglenda we waku ni hotel kana uwa ila deliveries na yewe ki ya monyo mwingi kana nduluwa yake ya mingi kana le usiwa kuwa ukesa hiyo samito kiwo yes kwako sisi ane muse macho yanapendeza yanaweza na kitu lakini kanyoma mino sama yithia lewo na ndo sama onungo na wili ni wambe ya kwasia na bavika ngakuyati enda wona customers maku ma recommend makwete yangi complaints nini kana ba yi complaints ndoke kale in a comfort zone sisi ya competitors maku nondo
kila wia wakuiyandikite kana uandikite ba mundu ngewe bandu mu compete esayi u kana wia ni usu thukuma kana services iswene na kwikati na kumithukuma kondo ena ni wewe muyani baende abandu kesolegea kwa ma MC ukaiba atinene ndukaende wese ni we MC kabisa ni wewe MC yako kabameka mesa mutala how are you MC keke ma MC mutu yata yani ukesaidia ni wisigie wako hata maiku ugusa sia crowd okusia wae mako ikinya wana wa relax na ndo nimesinganya na we MC musio pe baba umelwangi atina akatanu adani nangi na mayo kinya mayo tiabu nundo akwithia weje kiyongone yakuna mesili maku na we kala wikini yese by the way ko MC unge no nyene MC yane sa unajidanganya mtu wangu inengo si basi ende na kukela peangi meba ndo mende yana kwiki abitima some mailie we are war na kuyoba ichundo kwithia we wabiki na comfort zone we are niwe nundo kwithia customers maku no iwe mene kondo ela ingunene yulwa quality besi ndilo ile consider competitors maku momete chao services yo siliata products yo siliata orders au dikwa competitors kana oto mo mundu aga sisi tiuka we kwanganye we abaki wiliata kwando ka we mandazi ala manganye we tutuka sana with gizuwe mbona yeye kanga mbona angele chao kasina mona ayongela kwako nanduka bituche na chudhuku kukuli advice kuma kwa competitor wako tunaye na mundu musaba last week atuelesia mone makula na sia dole bikie ba silingi kwa ya Uganda kwa ya Kenya ibikani sema ngandu ke so dia sara chudhuku kukuli advice kana kukula nya mawoni kibadokanyo kushare mawoni kuma kwa competitors kana kwa competitors alama kana alama usina na dini wake waza kiukila wende na udhukume akila kingi edukese customers mako. Customer is always right. Nelawe sauna customer waku kuikiyete ambia uthi either ni customer kusewa mbwa ametikina ambe usewa unena na alama sewa basi mbwa ni wakawamba ka gel ni wakawamba kia tips ni wakawambika ni wanze ubianzui lakini zisi ile kana wiki omwe imagine ambia uwi kana no kana complain kuye ende no nzukie lakini mbona ni onetha likile metuke ame naomba kiye gel lakini mbona yambia umbuka tina ni mwao sisi ya yuthe no subala we wana wa tukise customers maku imagine no ibasa lakini wewe kala likapi akasapana ulienda ukashikashika maji unajua hii itakangi maji no utakwata ngaki no utakwata kwa une kiwambwana ndilio kwata ngaki utina nisukwe na nikoma na stock ni sasionde ndiko mawana sio na mondio nenu ndukakie kukulia customers maku ile baki alama utamanaye wiwe maili hata na kindu kingi muno kwa alama udhosia kana mena products about test product yako enani wawe leu suwa unyane wewe wimu yani ili kiki atu ni cha customer wani wewe wimu yani ila usoba si bila sobi yake mcha kwako unuloto na sobi za customer ila mweka lunu weki bila chuwimu yani enani mauta ndukobe umbie mauta hapa idhini umasema kundu ino ni masema zeke konde hanga ni masema zeke konde ja ukedi yakina malanga mayu makega luta maileta maki koyo weba kwanza no tende anesa weni wiba kitemo wisi tutembe tuyi imo mayani awanywe ni mami na kitambi etakichapa ni mami na kitambi we no nywete wono manywete we kwa tuta yasi no mutatumia test your products first kanona services yako kione kimwe aingi mai tutasiasa muno ala twende ni wa biasala ukethia uwa chips na ndwesa uwa nyama miss kulaki nyama ambao sama product isi yaku ili ata enano kwenda kulumia customers maku nega nana ku still weye kile kiatu ne cha customer utest ye product ye yako quality yayo ili ata na imagine wako kindu chuko no wa ibasa nondo aingene tu asumia na ndine ye ya ku test nenda kunengeleka niongina ati mauta wona akati itewa maobaka mindo maobaka katanu maobaka mindo maobaka makalio ngana withie no ni masobiata na nilumwa ino ndikila mundu nane wokiwa nengiwenga ikile of course umwela utewa ila tuna okwikia tono wona ama sim card with us sim card with us mauta na no isino ngina wambe utest
yu loko nenga biasa lo su yu okavukume ukukwandike kwe no ngina mboti tino bene bathini mone mero umwe akengi baka kumbe cha ma uvukuma na yue whether we either chekete to kuita degree mwenga lino nengi mbudunga lino engi I mean Niki nono nisiamu leile enane we sebi ukendo chuke na side effects sa udhua ula udhoesia kana we mwene tawi customer tawi kitumia tafadhali ndukakite mundu you live to regret kisungwa nacho we kala uyilila nundu akwithia watumia product nundu akwithia woni itanga so achudhugu the money is yours besa nisiakwa tina ninya ni mandate mwene wakwa ninya wikadasio ngwenda lakini tawi customer sia ndukasembe kindu muno aka nona tuisembeya nienda tutaloto slim we angai nienda kwikala ni seuve kondo uisembe yasia nienda tuto slim no itio yowa nienda tumayani to slim tio kundi kwandangia mundu biasala lakini ambao sisi is it tested and approved nikitekele chombe keps ni tekele I mean product isu odio dokumea odio tumea ni tekeletwe inge uko ite wanabu memoyetina na kupa ndo hivi unaona inge hivi alafu uchukue kona 3 alafu on your right then you turn the left ukuje straight uturn tena take U-turn mundu wako umabu kala na mwendo ala sia mbingi ile kuona hivi nyandu nisi akusubia mwiyo na yeka kwa nanga nisi okubetanga malango odio nyebaka oyeka ikalela kiko yo kana kikonde cha kiitende akiyololwa uyithi awadho nisu aba nini kikonde cha kune cha thuka wesa ukwa uyanangia indi ya muno ni asiata quality either ni ya service ni ya product ikidya wekila ute ya customer waku wetaketha nuwe customer ukakinewa no uchose neta watina